maman ba tata ya so ma ko ko ma ko ko ya ko wa ke na be sa ko so to ko na mo ko na kasi mingi to sa yawa na 1947 na kuma kina Kinshasa le 19 mai 1947 na bani misara ngai na le 20 mai 1947 na yeko wana misara na le 20 mai 1959 na kwa wale mande tamu sisi kwa ina ndio kwa nzambe ya kasakate toko kwa kama mala oya kasakate aseni nini bado msalai na kutoka kwenye muziki kwa tena ndio manangai wa
wana jamu na yango yango oya tunatakia salimu kama mama tata ya solo ya liboso bisu misatu papa kutu mbanza na ngai moko to pesi bino longoni ndenge nini mpwana musala munene oyo tozali na yango na centre d'accueil namonaki ete mobilisation ezalaki tellement impeccable ya solo moyen kolala na ndako ezalaka ngai lisusu te malamu te nazalaka na bino elongo tokosalaka bino elongo tosi tosali mosalaba oyo topesaki kado lori ekoko ye moto na yango abini bamama kasi kubona te kundi matendo na watu miso pamba kwa sababu sasa hiyo kulala nayo tele agada kwa mwanangu miso yote kulala na sisi tunataka mwana kundi mate itani hizo kwa mwana kidogo wana hiyo ndio yuko pesa hiyo sasa letara de ngene ibaka mukotana na suka kwa nafasi baginga ngene na baki bana chomki na kina mora babate na kidaki kupase Noel na pesa kumwona na Rwanda na baki malala na badanga soko bawakani botuji modele za asasi pesa soko bawakani de mabe bawakana kwa ke kumia na dada nzala ya kwa kale asema tabino na kuoga na bango za kibasi ya solo leo ile nusu sasa hizo santenere na kwa kufikia mwenyewe wote mbele kwa hapo baba bisu awa toko kwa kale tomo na nusu sasa santenere kwa sababu baba na kama kalawi na kata na bisu mikoro na bisu zimedanga mimi kwa nini na kanisi kwa hiyo tina leo baina na yo to sana kupeleka to hivi ilo kwa salaka na kata kwa kujilete kwa kuna makate ya solo mama kwa sababu kasi oya huyu dukula bala ya mwanani matio mbali yote wala tukoye mbato solo mwana yo ba bingere ba solo wa baba kwa solo ni wale mayela na bisu matani kasi baba bingere solo kwa nini solo tani tena na webeko solo na tena na webeko kwa sababu kwa hiyo zote yo kwa kwa hiyo zote ngai kutoye umebana kutoka kasi wana tawana kwa na bango malamu yo ndio kutoa soko yo kwa ndani ya sefeni baba kwa na soba kwa na tena na yeye tunadhani kwa sababu ndio kwa kwa na disura kwa sababu kwa general soko kimbango mudopamba kasi nzambe akoni ya pesi kukumba wana eza tilo nini tuwaka tuna wakoja babiso soko mwana mkewa kutomi asalimuwane kimbango kutabakana na mwito kasi
Kimbango pesa la vie na wao wakufi ebili bazalo babeli abe mwambia na tangu Kimbango mtamu tatakuelewa kama mabeli bapesi na mwana na babu kwa Kimbango lakini kina na leo baba tete takuelewa na mama wesi bautaki ete ya so we bamona ki baba tete wala dara ke so baba mungo na leo ke kasi dara ke mo so ke ke na baba na so baba baba so dara ko baba tete so mwana abuka mmoja baba bakoko kama kimele sana majibu na sasa sasa babengi Kimbango tangu na sana mwana wana abiki baba baba mbale na kila hiyo wakati mwana na baba kubwa ya Kimbango ndio baba kina na ndio shike bayi yake baba peso hapo mbele hapo ndio mtoto batakosekana tangu na babengi le 6 avril kasi kukamata na wawa hapo na aisha moke batakuwa na bango tuto bango ndio sasa kama baba na kwa jonso ngaba ndio tuko mnene nini kasi baba kuna baba sana ni sikala baba kwa baba sana na masoro ete tuko bwana basi na baba kwa moto le jero ngala na baba kwa moto ale muzuzo yeye mtu na bibi ya bisata ti moto kwa nene ate baba kuti tangu ya siku Kimbango kana na mwanai kana kusema na mama ndio kama ya alaji pesa yana na yangu Kimbango hii hakuna tata kwa na kile hii ndio kwa mdogo ya kwanza ndio kuna bon ndio kwa ndio kwa sasa ala kama hivi akili sana Kimbango kama Kimbango hiyo oyo ti bamamu siku kasaka kupita na moto batina kai batini yeme timika ati ndio kwa wituni sikala eza na moke d'accord eza na nini d'accord kasi biloko ya soro mwaneni sikala kwa kama wala kwa na moto ndio kwa sani kwa ndio kwa la moto ndio kwa sani akimani ya kwa za Kimbango na bataka baba sasa sunguli mako sisi mwana kusoma na roho kwa bango ale baba ndio ya na kama na kusema tokeo na mimi sasa ndio tatu ebe bakoro sasa yo ya no mwana mko okulia ti baba sisi yo no sadi basado kwa baba leo anataka wale baba mkeo bali sio kwa ndio ya kama kusemi anataka wale baba pekee ni wale kazi ndio kama kuti mambo ya ale Kimbango ndio ndio sasa Kimbango ataje kwa Mungu kwa baba batala na asili yeye akaye na tunataka kwa hiyo akaje kutika basani ti baba mmoja wa sisi aliye Kimbango hiyo ndio kwa wana apa nene na wako kwa sababu kwa dada aku kama kuna yeye aliyabaki kwa yeye sikatawa bakuru wataraki esikona wala kutoka mimi hiyo kuelewa kutoka mbugu mwana bisa kwa sababu kwa na kitu sio kwa sababu mimi na mwana sio ndio asia kile kasi ya kwa kaka epi ni akili kwa sababu atuka tatakuelewa wewe kwa sababu sala yetu
sikatawa tatakimama kutara sokoto ndio ya kulifanyia atali babamanzo wala kutara atakufunza hiyo akakuja na kusika wana mapeke kwa na ile baba je bado kukuza mwana na yeye sasa kwani ya watoto ya solo sasa ndio ndio sasa kwa hiyo ya solo mwana anaenda sasa kama mimi kwamba kweli kama usalia sekretari mimi ndio yeye baba hiyo hivi ndio mwana yeye kama mangana sisi na nazarati nini esa ni chance esa ni réalité donc mimi nimekuwa katika mambo hii mais soko hili mimi silawa ndozaliwa tukafanya bakora tukakomili mpaka tulukao mpaka kwa soko hili ndio bwana yeye atakuwa mwenye kutokea akomili atalala kama mwana ya baba kada kumbuka ni ndio tumke akomili hadi wanda kwa badala sikatakuwa kibuka kwa mimi sasa kwa wana ndio na iko kwa mwana ndio ndio
nalo pe na kasi situ ko kabisa ka yo ndo kutoka ni ngumu hiyo kasi sio kwa kuna mambo maneno atoka sababu ya sakate baba la pe ndio kupendana ukutana ya ngoka kajeto kumie sika ya ilaka soko batengi biso tokeyi kosala tokanga mino mosala baka tosibisela mababa te likambo ezali moto moko asala na mokili mosala mozangi lifuti osala malamu lifuti ezali osala mabe lifuti ezali biso nani ayiba yo omanelekaka solo lokola moto baba obanga na yo te baba te likambo ezali wana na wakati wa gitaristi barabara tani ya kulu de baba ezani tina kasi soko kwa kwa Afrika wapa kanda muta
99 bango bakotaki kasi akabaki 99 kwate yakoloka moko kaka soko tokozalaka profond na barecherche spirituelle na biso nde todecouvrir ete bazali esika wana ntango esekoli tosika bamama batata tozala ndenge na bolingo soko tozali na bolingo tokokoma esika wana talaka tobanga na bino te nzambe azali liboso tolanda bene nsima kucolama tusitometelini yango kukubingana bakanamuni ya ndenge na ndenge ndenge discours ya tata secrétaire général elogelaki tolanda na biso te totambolaka bene na mibeko tokangama na misala na biso mokolo mosango mpo tocontinue na sang tuatele pratiquement ensuite dans l'hôpital de Mansek. Il faut faire l'inauguration dans le 3 novembre. L'hôpital de Mansek, il faut ici là. Le 3 novembre. Donc, dans ce centre, il est ici dans nos têtes. Malgré toujours un nouveau délai, quand il bon. Tonoba. 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 Ndenge totali azali liboso Kristo landa kabesi mate. Mbana yote tokolonga na biso kaka. Batata mama mpuse ezali na biso mingi. Bokusangami na biso solite. Yeba ko kusabile solite azali ajabu kila kaka yi to kuma da centenaire to kila kita to tanda kana ebisi metu bimisi yangote to mumini kama na biso kasi ba persone inspiré bazali na kati no kuma na biso mukoro ya kutoka ye eko ko centenaire to mosi motu ba yo ndamo to mule yo na mukanda ya wana lelo to fete mutawa azali kaka wana sika kama ya ko loboye aliye papa bado kufuna ngai na kuimisa yote na vraiment félicitations na festival ya soto longoya na tena na kusala na centre d'accueil ndenge bosalini e kamisila imi odeo kusala biso na dernière minute biso na sotomichi odolo kalo ko yawe odolo kama sima ya sileye ba mama ba mipesi ba tata ba jono beno bazo mipesi nobita una kote na kati naenda kwa wana na mipesi ezali ndoto ile ndenge nini huyu orke ezali ndoto de société tusito lakisa papa eza na yo yango ikifida na ndotekasi tololite ndoto tiki tokosirisa yote asa na bispe yangu kutana na sika na yohana mmoja na bisute yeme akokosa na bisute okinze mwanabani na bisute barwaka mwana na moto bakutea na nini ezalika tolokola ndego eleki boyi soko toluki compositeur aza na ye te kasi oyo alibaki yango azi ali atuti sikasikawa ekumi na misu yengele yengele nde bato sepela mokolo maleli ala etutuki kuna batalaki manseke ndenge na pesaki mobeko kamata kuraoyo na mbili na masina na kengasani na kakila mokolo mosala moko mokolo na moni ete bona na centre mosala mudimile adaye kupanda ndenge manseke tosilisa mosala wana ndako oyo centre d'accueil
kuhusu bako tapini lele ikotoro wa bako dola Paris, Belgique, Bakaina Paris, hoy va a estar en Holanda, hoy va a estar en Alemania, hoy va a estar en Portugal, Bakaina Paris. Donc la dans la grande salle de l'UNESCO, c'est-à-dire ma question, hoy va a faire ce qu'on a déjà dit. Na yana ba ngana na bibi ba na bibi tata ba na bibi